Hey, ngazi izenteke ize nimangala mhlambe niyitshela ukuthi i-post yangampela le e-serious, mhlambe nomuntu okhulumayo ngoba e-concern. Yiyo nje imisangano yama-page egcwele lapha ko-Facebook, iyihlaba nje iyishiphi zama-page. Okumsonzi wawo azalelwa nje ukuthi thina sizodela uKhuzani, sesiyabazi, sesiya-understand, sasinga-understand ekuqaleni. Yibo bonke abantu laba abamelene nempumelelo kaKhuzani, ukuthi yonke into athi uyayikhuluma uKhuzani, bona umsebenzi wabo ukuthi nje bazokhuluma okunegative, hhayi okukhulu. So sesiyazi ukuthi hhayi njengoba izinga lemisebenzi lingakho, izwe likanje, si-understand kumele phela vele niholelwe somewhere. Sazi uma nihola ngepayinti lamasi or niholela nge-boxer or niholela ngolofu wesinkwa unoname, asazi. Kodwa esikwaziyo umsebenzi wenu awukho, ayikho i-value eniyilethayo when it comes to umaskandi. Anikhulumi izinto eyi-positive ngabantu thizeni. Akhona okukodwa mhlawumbe lapho engavula khona ukuthi la sasikhulisa umaskandi, la sasikhuluma ngomaskandi kahle la. No, la nizophusha i-propaganda, nizophusha ukuthanda emdletsheni, nizolwa izimpi ey'ndala ey'liwa obaba wenu ngizwe obani bani abahlale belwa, asebeze abakhohlwe nokuthi baney'ngane bazele banemizi bakhulisa isizwe esithize. Kodwa ngenxa yokuthi kunale nkinga yabampungose okuthiwa uKhuzani, kumele kulwisane nayo, kulwisane nempumelelo yakhe lo mfana kaMpungose okuthiwa uKhuzani. Okuyinto-ke enzima ukuthi noke niyenze. Maybe niwathola ama-clicks, maybe niwathola ama-likes, maybe niwathola ama-comment, maybe ama-sticker ala ka-Facebook, maybe khona niyokuthola mhlawumbe uma nifaka ama-reels, ama-videos bazowabuka abantu, then-ke maybe you make money out of it, I don't know. Kodwa engikwaziyo i-purpose yenu nenhloso ngqangi angeke izisebenze, angeke nize niphumelele ekuyiseni mhlawumbe uKhuzani. Nina ngama-supporter, niyakhokhelwa le emdletsheni, nina ayikho imisebenzi wenu, nizobulala nimoshe, nicobofule, nicanule indlamlenze ngayo yonke indlela. Okumnandi-ke ngedlamlenze umsebenzi wayo eyikhulumela, konke kwenzayo kusobala, akufihliwe, the way ephumela ngakhona, the way eyenza kahle ngakhona, the way ethanda kahle ngakhona, konke nje kuhle, isebenza kanzima idlamlenze. So ama-page anjengalawo, nale post ayibhalile nje ukuthi yini wakwaPutshuka bake bayizama last year bethi bayakhuluma ngale nto, ngatrenda nje kwaba umsangano, noma bangakhuluma ngayo ikhishwe phela uSama i-award. uSama wayikhiphayo amajaji akhona ayi-approve. Uma kuthiwa uKhuzani uwinile sebeyamnika, shuthi bayahlaya kwaSama basangene. So hhayi asazi-ke, kodwa-ke iyobonakala khona abantu abaqhubeke nje besapotha idlamlenze, bephusha umsebenzi wayo. Iza online lapha ku-YouTube ngibona ngathi kunenye ingoma esondelayo kwi-1,000,000, so bayatatazela. So wonke lama meseji abayikhandela wona bayazi bona bakhandelani. Thina nje sikwaziyo izohleli ebaqwaqwada emakhanda idlamlenze, izohleli yenza kahle. So abantu nje bangathuswa yilutho, sesiyabazi abantu abakanje, abantu nje abalambayo, abaphakelwayo, baphakelwa njengezinja, bephosele leyo nto leyo vuthuluka le esalile esinkweni ebese bejabula ngoba yini kuyakhokhwa phela ngale. So baningi futhi abantu abakhokhelwayo, basazovela abanye, so phinde futhi sibabhoxe kanje, asinankinga na. Iy'nqolezane, iy'nqole zamasimba, iy'nqole zothuvi, hawu madoda.